Kajik pulian nagsiti jong Paulus bakuit syaki Kristan ha Ephesus. Kalanong kabanengkong kadukhat khatway hadu bakhat saw. Ko para hau Kris katkum kasandur jong ta bapenya iki baro katkum gajing stat kamon jong u. Yangi kibala kermanengkong hau Kris lajit batlamang ban im. Na kabenta kajing yaro ya kaburam jong u. Hau Kris ya piru. Kibalayo sngau ya kaktian kajing shisha ka gospel jong kajing panim jong pi bat kibalangej hau lason syap dong mensim bakoj balakular ubalong kasenjat jong kajing yo pateng jongi kat hadu bangin dayo ya ka na kabenta kajing ero ya kaburom jong u kaktian jong utrai. Kajing puli na gospel bakut kat kum ulukas kalanong kabakat ar kadukhat kabaningkong hadu banyaw. Ha kata kapor habada ki hajar ngut ki paiba kelelum lang hadu bikilakum yayu paramaki jisulas langkren shua hakis nran jong u. To sumar nau thiat ki Parisi walong kajing arsam pamdon ka ya kabalasan ya kaba enam penpau ni ya kabala buri ya kaba enam tim ya ka kaba pilaong ha kabadum ensios ngau ha kaba syai bad ya ka kaba pisu pasiau haki kamra bari en sepen bena nalur tnomien ngaong hapi kolok jonga WhatsApp ting ya kito giba peniap ya kamet mat hadien kata kimdan ni Yesu kabakila manle Henry ngan pen iya piano badai ban syap ting to syap ting ya utau ba endau la peniap udon ya kabor ban beret syapo dujong hoon ngaong ya pi to syap ting ya u hato disan teligi semyeng na kabenta arpisa ban wat ya kawai naki anam syam kalat akmat ublay balay wat ikis nyo jong kakli jong pi lala nyo wat syap ting pi kam syong dor ban ya shibun kisim yeng ka gospel jong utray.